والخلفاء الراشدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين خصوصا سلطان الرعايا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع الوالدة المقربين والقربين ولخصوصنا بآله واحترام رمضان يا شيخ عبد الرحمن ولخصوصنا بإنا وأمتنا جدنا وجداتنا خولنا أخواتنا مسجدنا وسجدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات سبحانيatan wa barakatan wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ja'alna dzurriyyatan thayyibatan karimatan nafatan akhirah bi syafaatil Fatihah. Niatina wa yadullah hawajana wa hawajakum bidallah bisyafaat Rasulullah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadri faratan wa takhar warisi. 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 Rabbi la tadri fardan wa takhar warisin. Al-Fatihah. Sewu 600 kali 1602 Yola Kabupaten Bersama di Kaum Jadwani Suatawi karena yang baik pun untuk kudur syar'i si wajib ditahan Prabowo oleh kasih dari Islam ini. Alhamdulillah suasana cerah. Mau dalukan Jawa, sama kayak mari Jawa tuh cerah. Alhamdulillah sehingga sini pada suringan, pada bunga-bunga, sinabi layang-layang. Oleh suasana penak, yang sini ya penak, sing rone ya enak, terus ya kepenak. Kok penak di dunia hatta akhir loh. Amin ya rabbal alamin. Suasana kalau di paling hijau, itu kita syukuri. Alhamdulillah daerah berikut banjir, kelelep, gempa, longsor. Alhamdulillah walaupun Surabaya karena gunungnya betul longsor, Gunung Sari, Gunung Ganyar, alhamdulillah betul longsor. Budi kan banjir kelelep, ya alhamdulillah sing banjir segoro nih. Surabaya diambil segoro, alhamdulillah sing banjir segoro nih. Surabaya aman dan nyaman. Ini patut kita syukuri. Nah, terus diberi nikmat kita bisa menangi tahun baru dan sebagainya, nikmati iman orang Islam sehat warasan. Ini kita nikmati, kita syukuri kati lapai perkawis yang tidak dari Allah. Wis kok udah rono wae ngaji. Wong ngaji mene lak ono kan. Ngono kuwi alasane. Sing ngomong biasa ngono kan alasane. Wah, oleh ngaji saiki udah rono. Ngaji lho mene lak ono maneh. Ngono kuwi biasa. Sing ngomong lho boten panjenengan. Ngaji wae, paling sudah oleh